kan obi so be bu na nim tia kra e dey wo suni ban bia e wo ye ho untimi nsore me kan cho say sister jaya dwaman na nsumi ne dwamanfo ne nante so what ya dey na say e bia sister jaya kohwibira ba mi ankasa me kasa mi ya mi koshini kura chen de me kasa kire no no okay so what ya say o hwo ma bra bo no mo tibia no mo ni yo mo wo mu a tete adifo ne adifo betwa mu kwa no ma mo bra bo sa Memamo akwaba stronko eba too much GH everyday so nana ma owusa enimide na ebusa for dane menimudi ehia say ya na ye training issues a esi ewo omanyimu ena mede so mo na nti we waso neti emu ensem Opambour ye prophet Ebenezer adakwa yadom prophet 1 papa bontin ebusa for wonim say Ghana has esi ana asema e trend e openi bi epia wode na no betum bi eye papa no saga meka papa no na wonte ase a eye Tracy Boache ene mesbo mo papa no a mo ko no ho eye sugar daddy a obegino mu ntema a eye dede bebre te se emu nsem de akwati coronavirus de bia na ehun case a ba bontin na Opambour abontin about na no betum ni bi no eye futuo ene wode to abontin e de ama ye former president John Dramani Mahama sebeya wonya botre na won say on coming down cranos the week because or no Ebenezer dakwa yadom or ye prophet 1 no say so we or fam pen pen a say if you just stay there dey chechere no concern plan no a say see wo twatwaje no ho krampo no na enye easy enu nte be ya ye former president JM won kana kuma entuni na ebusa for the efutu so e ka ho e de manu nti bitwa ho e de aba me ba me de ni abema mu the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira wo ebusia for beside so eba mo akwaba biem Mama Juliet Ventures so ya say mede ebrem na Mama Juliet de da me di no dance esa na djuma pa wo ye no esi an wo pe papa no anye papa no Mama Juliet ho e na wo be ko ma monko Mama Juliet ngwaje papa no wo kitchen stainless steel o biem so non stick ovens aba halogens ne de keka ho ebi no kitchen wo biem bu ese Tracy de aba wa bobra na bobre wo ba na Tracy ambesrew ebiem so no neat roofing ebo ye chidom neat roofing siesie wo dan ma wo dan ye kama mo chia wo wo dan be kasama na e osile ebo so obi fie chechire ba na ohun osile a wo se minuru ho ye so papa yi anama mi ni dan se mo abosu nti wa bobra ni trufin omoduma ye meat me kan fo mo e de ma wo fa wo number no anase pe mo chapan na mo sort out simple cra e mo so no Winners Aluminium Limited so slide doors windows for juma ku ni te se e mo so no efie no si amasa edua dia ye de bo window dua dan ni etwem misrew ko abe for life glass mo bi edisu aluminium works so de glass na minti Winners Aluminium Limited for no wo me glass ho adwuma nya emfa emma me guest odifo bakope nya gasa me difo odifo Bernard Asem as a for down no Holy Ghost Fire and Prayer Ministry odifo obapa mo akwaba me jusu ahofe papa bia boko na mi adaroma Ediwadiasi. Isi a the way of voice so forms so mama aka bi acha na. Odebi empire ya bompa sha. So for me style no kasa na mi oba pe na me hu na voice as de akọ form kakra of mama bacho yesterday my why. Okay, odifo. We dey hu ya difo Opambour. Oba bontin abitu
your former president John Dramani Mahama for now all two for no the need dia wa femu pen e mfato so no so e bebe etwem ni fa chas nigga de chire no kon den so oba na ye nempna te se odwemu da e ma sem we obi e gina so ka bi kra ma bi ka say because of the why you nti on finyame enu ti se ne yeah, former president John Dramani Mahama ye na ba for celebrity for ntokwemu a ene nke be ye ne say obeka na no atu no aye din na watena ho me ma ne ma bonti ase obi kan din na tese obi abon din enti no obeyi wan no nya isaye obi em so dey Psalm first Samuel chapter 16 and the 24 who you odi for woni odi for Opambour eya adwen ne futu dey my former president no ne eya adwen me da wano ase obapa ma me ntia motifo mo amohwe too much gh impenifo ne o ma mo titiri mwa manone ene mwa mutima mufunya Kristo asumdwi enkamo oba pamba yenkon nsem no so wonse me mediam di nyame asem ena me de kasa me nka bibia mfiri nyame asem mu de metima kan ne se obi bo abrabo papa ohia futu se obi ebo abrabo papa ohia futu what ka yasem se obi me kan implemensa obo abrabo papa ohia futu onsa ye wadwu mo kesene me yo onsa me ka se ye papa na obo ni di me trust no Opambour me trust no 100% first one me nyini ni 100% odi for adakwa me nyini ni 100% and how many percent onsa o me ka se me man 1% and listen say unjini ndi kra we dey 1% me nchiro nsemi me ba mo TV ntintan kesi so ho amanfo afre me from US ne asofo a ebu omo kumase obapa na mama bi e so de ebi mu naked pictures omo twitwa nyina e de be send me e no mo pictures omo conversate na mtire omo se me pa achew me ba TV no so se me ba be kanya me asem ne bia yintasem ne a kire kire se ma manfo bi asua ade but enye no sa atibia no sa papa no de ma me nko nyame asem so e de okan no 2 Timothy chapter 2 verse number 22 etifi asem o say Timothy abrabo pan afutu Timothy na abrabo pan afutu unse me se o mo nsem se me mfa me ho nkofore mu da okay so what you say but you wo ensem bi wo a o kan e wo Bible mu se ma ye nton mako ma ye nton nchene ma ye nton agbura mu nsuo ma ye nton kohia kokko ba sa difo ya obo ni oto sa ni ma yina bi e wo Bible mu se ni kwan se difo bia eton but onu no ton okay so what you say me for me what prophetic word make say without prophetic word no won say me na me catch am re bi atwam say wo mo firi yemu na mo call ye na so mo ya ha de wo mo nkan ho so what you say efuto bi firi ni mu ba won say eno mo mo ntakra say kokote ontimi ni aboa na ntwe nkofa adamfo aboa kokote ontimi ni aboa na ntwe nkofa adamfo asoroboa ontimi ni kwa do biti enkofa adamfo so what you say me say wa semba na me friend say metimi akabi aboa anase be the Bible be kire wa me fro secretly so what you say me fro secretly nanka mababe tufo but enye to that extent so Gina Bonten e kanu emfata unse ye frɛ bibi sɛ nyansasɛm ka okay what you say 1 Corinthians so what you say chapter 12 verse number 4 eba nyansasɛm ka nyina ya adom akyɛdeɛ okay obi wo wa onye prophet onye evangelist onye pastor onye teacher ba nyansa atukuru ne tirim adwen pa wodi ma bibi nsa nyemfa de ne nkɔ ne ebe yesisi a but again ne sɛ obi wa sama bana waba into the limelight waba media so na hey empty barrels make the most noise so odi for one say Mario Campo Penny former president John Dramani Mahama we need number is there social media tintan so that say make asem wo ha kra etimi treko ama hodro so kra ama obi kra me nim hypocrite meeting emu ensem enu ti say wo nya John Dramani Mahama ne phone number na obeka asem na beto asum de mana na no dey so you social media onye poni yo unse meka se
okay kind the same First Timothy ma men church ron sembi okay chemi mu eya na eya mobo eya mo na me pese me the Bible no ekasa First Timothy chapter 3 verse 1 betifia sem osi esu e fata Christofo sofo okay suban a e fata Christofo asofo so one scenario no but ye wo eniye ni abrabo bia edifo bi omo from edifo ni enso enye edifo edifo bi omo from ho edifo na enso mo nka nyame ma ho apostles bi omo nya real apostles but omo from apostles won say Elisha no di Elijah echi no Elisha brain ho ase so what you say but among the prophets no the prophetic word no regulate Elisha as one of the top prophets because of no okare mantle no odi Elijah echi no mo rate no to that extent but you were sure e was so be nyame so fo nyame di fo was ehunu wo mu nyansa ya adoma chede o nyansa ya adoma chede nimdie ya adoma chede obi wo a oni nimdie oni nyansa o but oba chese enwoma bi obeye no ebema abrabo bi a wo komu kura beti nyasesa okay odi ebusa ho se osofo ben unte no wase mokuma se mere bi atwam odi ehede sofo wo moye so ati ase hwe na asem eba kene Japan na 2 TV so me ka biem se osofo bi oye kruji bia ntonwe osofo bi oye papa bia ontonwe Kristo ono peja nipa Kristo eno bire nipa ase okay but enam sikani bire abrabo basa ne ye basa so ati ase ma men ken kan kakanye so ba bi mo nkrofo mo yo meka se me de ma adwen so for we de bi about why but Bible so de kasa okay Bible say esua e fata Kristo for sofo First Timothy chapter 3 verse 1 ko o se no kwasem ni se obi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma pa nanso de se ohwefo ne se wonya ne ho asem nka kene Japan nka ne ho asem tio o se oyo yiri ba akukunu na ni so da ho na adwene mo te onye ne ho wese ope ahohoye onimu nkyerɛkyerɛ onye sadua onye pupo na emom odwo o se onye tutupe onye sikani bere odi onora ne fie su yie ema ne machine ase animonyam mu na so obi hunu ne fie su di a ebe den no behwe Nyankopɔn asafo so o se onya befo na wanran anhwe obonsam atamum na so esese wona wotete ne hunu bɔ ne dimpa na wanhwe obonsam en na hokora ne fidie so ati ase wo mo matwa ho esen e wo so mutimi bɔ dimpa me ntimi ba slave queen ma wa tu on se na be ka mo ase se obi chia wo nsem wan chia wo nsem yekura they are spirit within their wings what you say na wo mo chia wa axe magnet e taati na no okra ne fa wo mo wura wo ntem and na me say I'm very aware e wo nipa hagen ho so what you say won't me hagi me sa keke ye carry nonsense ye carry adoma chede ne musra bi so what you say and now dey show ma bura bo mu wom emra kene Japan bo ni din shall retaliation free kumase ba odi for we dey asem no yes in check akra enu nti se dey wo kike nia wo mu anti oni ho kwan so obetu your former president for say maybe or how wo femu nti okay me suma femu bi penti mi gina ho se nipa ka ma asem anti mi gina so e dey tu your former president ono so ye peni nti me tu no for eno oni ho kwan ana o me for me say o kan sa obetima ka de obetima ka but me for me 100% sure omumfa onim de ntia ye carry you as the bia wo mu a ye o vital nyuma bi be hu wo ho a o kasa be kanu obi be bu 100% be kanu obi so be bu na nimtia kra ade wo suni ban bi a e wo ye ho ontimi nsore me kan cho say sister jaya dwaman na nso mi ne dwamanfo ne nante so what ya dey na say e bi a sister jaya koshibira ba mi ankasa me kasa mi ya mi koshini kura chen de me kasa kire no okay so what ya say o show ma bra bo no mo tibia no mo ni yo mo wo mu a titi adifo ni adifo be twa mu kwa no ma mo bra bo sa so what ya say o ba ai Pentecost makion o ma mo sa bra bo yi o ba Pentecost o ma mo sa bra bo yi
so what you say oba sie mpanimfo aposoni mo ma mo sabrabo we what you say but you wo dibia bi nya brabo bi a onipa ni tufu a wanka so betina sidin etina ya meka se obi e kan se mi kire wa busa nyame se onipa no no kasa aye no onim se betima kasa kire wo because of me carry power ni adom ne ngosranti no e betima di usutuni asem na wo ka kire me no e betima di uso okay so what you say metima kakasa bi a kire wo e bi abeka di for we di mu odin but me mu minim ba bi a asem de kwa akosi okay so what you say entimin nsore enkasa sa keke amra enipa na mi tunu fo me ya de chance akora ache enipa no oba kwa ache ase enti se wo hwe nipa na brabo ene ne ye ene ne suban bi wo mu a sabuti mu se we de emu nsheda na ho odi fo we de me se twa to kwa ni enti wo so akoye odi fo yi na ye former president John Dramani Mahama wo yo penyi atese kofododo na gunu ni dibia wo gina no esombo na sisi ankofo entokwa ye mmayi ntokwa ye yomodo no ha be fori mi atese omugu ni din hu fi no wonso efutu ben na odo be ma peni no me meka sense me salutu ye papa ba akopɛ JM meka se emane nkasa and say the same efutu na o there be o okay unse meka se me no be kasa ebia ba bia ade ni free ba no me de mu beto ensane so okay nyame asemu se me nso bi mfo obi yire me ni obi mpana na oh me ni oba bi nkose hotel ansana sa se metimi di manu atumbi okay wo sutu hu wi anse no Bible say de all can sam no onfa ne hu nsinsane aso okay on carry no say de all ka chen so nya adwaman onu nso mu adwaman alright na Satan amfa so amma na onu nso anhwe ase okay ebia metu fo se ja akro no bo na me kwa me ya nro bakra chen me amatias what is scenario na say enti for me make say ye papa na na se mpanimfo bi tie me no mo hwe ya wo mo advice ni papa ne se ma ne nkasa ahwene pa nkasa wo ahwene pa wo mo nkasa unse ye betimi de nyoma to papa no so amobi obi kwase ampani ko betima ba be tufo anke di unsin sane yeso a oni ho kwan se odi na no mpotu asemu so ati ase but esie ho ba kwan a aboa bi atimi wura mu bi okay hwese ye papa yi ne tibia ene ne bobi aduru ene ba bi a ne caliber ene ne nimonyam bi wo na esukonuma emaba wantoto fifi bi me wo ho nyanyan di papa ye de mu twetwe fomu a aya metwe ho kra menti ase so ati ase emma bi ho nyanyan odi fo ase mo odro da bi Bible mu oba no ho nyan oba bi opamadi bia no ho nyanyan okay so ati ase enti so ba we ni ebia woni wa yese woni wo yin so akoyese wo kura no like within realms of the spirit one ohun from no oba from so ati ase okay mate enti meka se be de se omu tie ya na so bi pani bi tia on kan chesima ne nkasa okay wo de ma ne nkoso mo ma brabo wo mu nkoso ntu o manu enkosi ba bia okay so ati ase birds of the same feathers flock together enti meka se afuto bi a oye pani bi dua mante o so ati ase se asawia pani tina fi ma asawia fo a yebu na nkarefo no so ye de yi oka hu bi so what you say nti pedi anko no betufo no na se wakwa koto sa ati ben we mu a ede na ade be kire nkiri ma no ana se ne bakura ati a se no be fa no ne yiro ne da mpa ba ko se no be fa no na obi a ye de ni sinsane eso a onu ba bia mpo tibi tuna no mutuo so what you say odifo ya kromfo odifo na ni brade odifo sikani biri wa na afa odifo abrabo basa odifo kasa onwe ho so what you say Bible say wo kasa ma wo kasa ho manyam esan so gina so nyankopon bofo Malachi chapter 2 verse 8 to 9 odifo de odidi o maame atam o maame ase o papa num o de hwo mabrabo mo di chi o manti sa difo e be ka wa asam a hwe kaliba ba bi o prefi ba si ya tetew e wo fie ya tetew adom ne musema e wo se de wo kasa okay so what you say o ba dwo se de Bible ne kan o ba dwo ube di na nyansa we kwa champagne but o yes pa odi for we dey for final words to just say futuo mu ya na say asemi a person kan share ya hwefo ni tifo de me kan ne say o man Ghana emre ye wo mu emu yesum
na ahom bebre edi dwuma o ma ho kwan ya o mu do be fom ayo se ya mu bi mesere se wutie me awia we na se wutie me anwumre wo ya me di Kristo din epa wo chew hwe wo firi efini atantan de numa basa mu ma yemfa ntu nsuo batime serew be ma oba abasiwa ketesia e ma ne nye ho edi mpa wo yi eyesi ahonia wo hwese ye bodi mbone na sika twa ho hye na ahonya de twa ho hye na wudin agintre ha ekọ benkum nifa atifia atoanya nafo enkola ntotofi wa kura bodin e de na pa de owiase anwumire yi sa wutie mi a me pa chew se sansunu bai na enche Kristo na ni monyam ebepie di ama manu ato baba odi for we dey phone number e kan wo bibia wo ha bia no ntimi fe also mesrew unse me kasa akofom pa ya bompa ya bre amanfo agi amanfo kununom obi a wagya na yire enam sile queen meeting obapa case bia menya recently obi agi obi kunu na wana kwotena isile gon na o ma twia se o de na kopo ase ne papa no ndroso awurade papa no wo de da meba bia me ni picture ani obi ni beba no mo hwe okay me so ati ase wo hwe sabra bo fun we ya Kristofo timu a na wo kura sa kogina asode dem mesrawo munya esumu nnuma no na ya nsomo de agusade ne ba ye bom tiri so mpa ya Kristo atima tire ne mo akyerewo ahabra bo kronkron ne de tie a boni bia ne yetirim adwemboni bia ne tie ye bom mpa ya osuru tie se bia person ne betwetwe nkomo amanye ne ha bia wodamu a wobetimi afre me bat mesrawo enkwase ampa e body edi for me mobile anwumre yi wobetimi afre me 0249 631876 0249 631876 anasa 0203851633 0203851633 anwumre nyame osum bi nkan manu ato ebusia for they say the ni blamba odi for say kwase empire pan de they say we twem omo empire bi enti empire no de ba obia topic no no ahwemu yie se kwase asem bi wo mu anu ayi ato nchen the odi for no benya bre e de amount na me di cinema kam say too much your Instagram to say abetimi follow yen our Instagram page no at too much _. Na bomodi aso for adwenche fa kuma ya twetwe wa ha say no to dra our comment section share so ma dofo say odi for kasa nia no futo bebre wo mu eno nti wo share wa dofo bi betimi afa bi e de ato niko to dwemu e de abobra me di e de na ama obuso amene Prophet Bernard Esiam Holy Ghost Fire and Prayer Ministries of Penny and the Church in Common. I mean, I don't mind. Ever sign Eddie Shemudim.